Kiumia giki thiini wa tabarira ya wathire kuna Inoro TV twerekeire gicagi-ini kia Mbiri Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga kuria family imwe itũire na ihoru kwa ihinda ria mwaka umwe thutha wa mũriũ wao gukorwo orire na njira iri na kĩriga. Ino ni tabarira ya wathire kuna Inoro TV na niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nefat Githome wa Nyamu niwe utumite tukinye mucini uyu, andu a family yake makienda tumateithiririe kwanirira kura gwake. Muthururukiru muno ni uri guranyono ugu na simpati ngona ndo tuno kungia muno ndunde athia yo na nywere. Ni mwana wa gatatu gatagati-ini ga ciana inya cia mucii uyu na aumagarire mweri wa gatano mwaka wa 2023 na nginyagia umuthi uyu gutire ndumiriri mucii wao wanamukira ciigie mũriũ wao. Niyo kuma mwaka muthiru niro ndari thibitari ndari murwaru ndi thibitari mwana wakwa ucio wakwa ne batinokire kunyona muthenya wa kiumia na gioka tukiaria na tugitigania ndite muberutha na kiuga no eguka ringi. Niyo alamisi gikinya ngibewa rutha nginuka ndenuka nigo kondo amukorire. Niyo ndoria kuri ari ndirerwa no aroguku ne bati wakwa no rire na umire guku niteka ndari guku nyombe no toro no rucho ndaramuka tondu ari thibitari ndaramuka kiroko ngiwa ne bati ndarere guku na ndaroneka nginya umuthi. That is final. Riu tukambire gusugurika kurigwa atiriri karathire nako tukaigwe kiroya tukaigwe karatina tukasugurika kumuceria tutira mwana nginya umundi rura ria mukite tari mumwe kamurangenia mundu riu ni mukunjarithia we. Nefat na uria watungataga ruhonge-ini rwa mbiraru atigire mutumia na ciana igiri aria nginyagia umuthi uyu kura kwa ithe wao kumarigithitie na njira nene. No hihi mwiciragiria Nefat athire ku? Undika kwangari kwa atiriri athire ku uga weu athire ku riu ni tweruria turia kiu muno tondu tari wona tani riu ngauma batari tariu ngauma garete no i njege gucoka ina njege gucoka biu andu wangu tiga gukumangiri wana ndire ku ndunde uragia kiude ta kiu riu ucio mwana okire akiamba gutiga wira agioka na agikara guku mucie ekaraga wira Mombasa agikara guku na ekara guku niro ndokaga ninga rwara kathibitari na kuma bau nindi acoka kumona ringi kuogwo njigagwa na umire otuko ra mugwanja cio tuko ni ndia mona ringi kinya thaa ici ugune batina ngurire abana pikipiki anguriye ngithambia nguo akenjira ndikebeke tuthinake ambapo ndali kusata thibitari sandi na bangete ndi no tondu ena pikipiki ne aikai akihova akenjira ai atukethi iwendi tukianyaga tukiona muciari tugitina na neba tiwega na rangi tukurio kianyaga nake na tukinuka nake bamwe twakire ukendo almost 5 jioni twagikinya riu twagitigana mundu akidistori cia. So the following day Monday nengoria nebe ndori mutumia agitondo ari ogo akenjera ai neba raumire nyomba kindu tha mugwanja cio tuko thainya ngiasium maybe no mwana kende ndi ngesiria rowe the first day ekethira Monday Tuesday ai na mundu tondu market no abai nendiana ndirakimona ndambi kuri no monu neba ari gute wiki ndi akethira ona babina aranjuria nebe kumabara neba roguku. Aciari a Nefat ni mamuganite kumana na uhoreru wake oro hamwe na mitugo yake mirungiriru kuma o unini-ini wake. Neba tiaturite munjeci na riu njeci ndukona riu nathire na kuko nena agikara miaka te tano thutha wa tano ni ria arokire guku ona nauga ne gucoka ku ringi no muthenya utiakinya wa gucoka ku Neba ti ewa kantatu arari mwana mwega muno
ona gute undu urari ungimwira arege ahari gutethia maundu maunde make na arekaga tondu ona tugacothia na bau nyomba yake niyo mona bau itigitigaritio kugitwa nyine neba tindara na thina guko mucie. He was very obedient. Atakire mwaganu akienuka ikumakaya ngatibitari nitiamona ringi. Iriria mwerorera mbica ciake ri ni kaundu kariku kamukagira meciria-ini? Maruo mwingi muno kurigwa atiriri kathire ku na unfortunately ndanathire thimu yake yati no ndimuburire amitigire oku kumutimia ndathi nayo no takoro nika arona yo ndu nitungiaragia nake kana ngaigua eva runda kuwa thimu amitigire oku guku nie njiga gwe kiriro kingi muno ni andikomaga kuma riria orire na mukatha thita ngona utuko ni wathira tha thita kana mukatha thita muthenya utuko ni wathira te muthiru riu akiri ituraga irutaga wira na kumwetha tu nitumwethaga na akiri na maundu monde. Na thutha wa muru wanyu kurari ni makinya mariku mwatacokirie ta family niguo kumwetha? Kethie ai ngiona ndu no atuika too much ngiona ngeciri mundu no korwa karathire Mombatha ngeurio ngiona hapa na ratiga nginya thimu asa ninge twatine nake ona koneta bagita izu muno ndimumagaragia ai iki ambere kethira yake ai ngedisaini no nginyire Mombatha tonda na kethio ku ona arata make no ndikimoya suma rutaga wira na mukou ngimakora ai nebe guko ai na ari 3 days ndiroku ngecoka ringi guko so ntega gumu mara ringi andu moka matwira naoneka tikia nyaga angaroneka kirugo ya no kutengera anga ni runi karatina oku anga runi ko ogu no athi wakara mundu stwe so kiona riu ngikirigwa ni ati riu ndi mundu tuthigagithia muno tono mundu funding timubeterie ni mundu na ni mundu tikena kiongo kithuku tine athi tune kuiga twigagua ni ambire twe kirugo karatina gukithi mutimia wake na mutimia wa muru wa nyina makimwaga magicoka magikuruka bandu bangi betagwa kia baruguru makimwaga alafu niuni ndathire kirugo ya ngauma bangathi Sagana na makutano tondu mbura turegwa ati naroneka lakini utikumwona tungigwa kule mutwira ngo ni twamwigirwa bana tugocoa ibenya tukathi tugakora tutiramona twakira kumona ona tuthire na matigiti tutiacoka guku ni tumwethaga muno na tutitwamwona. Hihi muri ta family ri ni muiguaga ithenya ria kura kwa Nefat? Ni turiraga tutikenaga ni turiraga muno ni turiraga tukona bena ngafu ya Nefat tondu riria boy riara turaga boy arale angikie kiugo yake riu umundu gitebo na no twende agitukiario nake nikio tugaga ni turaundiraga ni tuigagwa kieba kingi muno tutekumwona ona tutekuona akiaria bara aturite gukwa akiaragia tutimwonaga. Uru mwi muno na meciria mangoro ngarigune kanda ciarire mwana ore mwana bena kieba itagire ku kieba kira gitari kioneka itigire bure riu mundu akibinga kirondo akauga atiriri ngai ndundeithie oneke na ngona mbica yake onete kugurirwa mbica ngaigua ngithithimukwa kurigwa atiriri athire ku tundaumire guku tuku akithi riu ngarigwa nikathire kundu gutacoka gwa undu ucio ruo
twene bura mundu atangirira njiga kwa marakara maingi muno tono ni mundu turite tu close muno nake muno na twaneka maundu maingi muno nake uya njiga kwa ngimwaga riu na rimwe kwanya muno anjuria athire kunyuo ne takatwara ndara kana tubitanie tondu riu na ndi riu nitakaura nduru mukio na undu urandura riu na uranjuria yes na tondu ya arata maingi na kuunja ugu ngera yo coordinate namo in case mamuone megutwira nayo thamiri anyure imwiraga atia inyonagia aroku na no agoka na ni mugututethereria muno mutwethithie wa na njugu moka nanga yebo mutwethithie muno na ogu ndauga atiriri no kumba kata sikaga wega mambo au mutukinyiririe muno tondu no mwethe mundu ategusika wega na muture muthiete na mutiramwona tonditikitie ati no rireni ungiura ati ote murwaru ndo murwaru mutinthi na uma na una mundu inginyetura matina thina na mundu na nathira na athike tude kuni ndiuragia muno ona tigane nyuwe nuku mundu angenjuria kunde mukirire kana ndire ni kuliboneka we kuri ari nduranyonia ne muthururukiru muno ni yuri uranyono na simpati ni kaundu kariku wiriragiria kwira muruguo angihunduka na mucie ni mwingi mwira karibu sana tondu we tutia kumuruma kana atia ona no raigwa ndari thibitari nyina ndimwe sira na wendo munene muno ta mwana wakwa acoke gwa guko oke arute wira uria arutaga ari na wira mwingi muno tondu ndagike ona makarari mubebu ona ndari ekwendia ona kawa karoku mugunda wake oroku gutike giteku giake niyo tumwerie karibu acoke oke arute wira wake obore arutaga bindi yengi ithi na ngai amutethio oke tu twaboyo iboya rimwe acoke muci kwao nitumweterere muno ni tuboyaga na tukauga na acoke guti mundu ngienda mwana wake ateba ngene na mwire karibu sana nyumbani ngene muno ndimwire niwe kawega woka no nyende mukorwo mukiariria Nefat na mumurie ahunduke na mucie na ari ngoro cianyu ikorwo igicokwo ni thayo Nefat wa nyamu o kuri ori ndugiuke twekare guku mucitiga wikara kuguri ntukwendete ne turakumisi uka twekare nawe Nefat kaba ungioka tukorwo tuba munawe no ni tuboyaga ona tukathikanira na tugeka maundu maingi muno tondu atari mai mateku ni tumwiraga thio thondeke mai ni no tumwirire noke tudute wira turarutaga nake o ugu twarutaga na kulima no arimaga twarimaga nake ona kutethia ciana ciake no kaunduke na bata muno tondu mundu ena ciana no nginya ngitethia ciana ciake ni turirite muno niwe geria no tumwirire na geria gucokerera na mucie tu o kuri ari tuguno gute ngimwira na geria gucoka mucie ni tumweterere na binya witu unde Unebo atiriri mai korona na tuoneka no na tuigora turi ni turakubatara muno na tondu kaumire guku tondu ni tukubetereti kana ukabeturu ni umwa guku mucie uyu ma ni turamboeka yeso okina mucie twikare uria twekaraga na tuendelee na maisha mbere unaweza kuira Nebo tafadhali mahali popote ulipo kuja nyumbani mwaka umwe kuma riria Nefat githome nyamu waumagarire no githie aciari aku matuire mari na meririria maku gugacoka na mucie na ari ngoro ciao ikorwo igicokwo ni thayo ino ni tabarira ya wathire kuna Inoro TV kuma gicagi kia Mbiri Gicugu kaunti ya Kirinyaga na nie njitagwo Sam Njuguna.